Ngibingelele bazalwane namhla enzambama egameni lenkosi yami lengiJesu Kristu. Amen. Bakhona abantu abasha labajabulile sanibonani. Ujabula komuntu omusha kufana nalokho. Mayibongwe inkosi. Ningangidoshi nami ngingabamusha. Angidalwa ngisengilikhehla nje senginedivanyana manje. Nami ngingadalwa ngagijima. Bayathi nabalemphile nabo. Manje lo munye bekangihleka kulamalanga athi ubuka ivideo yalenye irally ya 2005 uthi ungaphika ukuthi kusenini laba manje sihlabelela lapha eWitbank. Bazalwane ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu lo wente lecebo laphumelela. Kuningi sathane lapha ekakumisile ukuthi ngingaphumeleli. Kuba khona ngilomhlela papa singiyacabanga ngiyasho ngithi ya ekhoreni kumnanzi netinhlupheko takhona. Sanibonani. Bazalwane kune service lekhona lapha kwi-circuit namhlanje bekufanele ngiye kuyo kodwa ngathi angeke ngiye khona. Charity begins at home. So kwangenda ukuthi noma bakhuluma bangifuna ngathi no ngiye Swati. Number 2, kunetifo letivelile lapha ekhaya dibentu lapha ekhaya baleni kushone andi last week Friday bekangcwatshwa namhlanje. Then le ekhabo mamdlamini kushone Sibali malume futhi. Ungangibuthi ngichaze kune definition yakhona. Nakawolobola babedala bafike babona nentombi kwase sekuyathathwa khona kwaganiselwana. Manje ke ngalana kuthi intombi ngale kuyintombi. So ke malume lo shonile futhi ngusibali. So kwenda ke leto tinto tabadinengi bebo bahambile nje bawungcwaba khona basendleleni lebuyela eGoli. Kunetimbi ngikhishwa ngibo nje kunetimbi emgwaqweni letendakalako lapha endleleni. So taphazamisa ngidala iphuthuthi nje ngiyabona ukuthi ingcondo iyadraya nami ngalana bo basendleleni kulwatimbi le. Kodwa ke uNkulunkulu amuhle bazalwane. Sibonga ukuthi siyakholwa. Uma sikhulumela ukukholwa, that's why abantu abaningi bangakufuni ukukholwa bafuna ama shortcut. Sizathu ukukholwa kuyabida. Sanibonani. No, angene endzabeni yami. Ngidawusuke ngene ngikubhethe info letinengi lapha lenzaba yokukholwa. Ngike ngabuka bazalwane ngahlushwa indzaba ngiyeda esihlokweni ngitawungena ngidile ngaso. Ngahlushwa indzaba lethi umphiko uKristu sekavele ukhona already. And lo hlobo lebantu luphuma la hayi ukuthi lule ngaphandle liphuma la. Naliphuma lana belingasilwa kithi. Ninani? Lithi umphiko uKristu kulolu hlobo lebantu lolungeni emfundzisweni yaKristu. Kukodwa ukuthi lesikhathi belungamvumi uJesu ukuthi wafika enyameni. Futhi lungavumi ukuthi wavuke ekufeni.
lo lwamanje kuhlakaniphile liyayivuma nensinziso, but kunetinto leti reality letingalivumi. Ake ningivumele nje ngikhulume njengomuntu waNkulunkulu. Niyazi ukuthi bazalwane kunemasonto la ordainwe nguSathane namuhla, and laphuma phasi emkhathini anla ayasebenta. Number 1, Jehovah Witnesses bakhuthele babhizi bayashumayela bayavangela kwendlula nine, kodwa bamvumi Jesu, and bayaphika ukuthi izulu likhona nesihoko sikhona. Angifuni ukungena in details, ulandzele mina na ufuna ukuthola. Number 2, kunaboma 7 days Adventist. Bantu labamphikako Jesu baphumula esabatheni kanti isabatha nguJesu. Bakhuthana bashumayela, but imfundiso yabo iphambene. Kunala introduce recently lawana phethe igrace. Noma ungasinziswa ubuyele etonweni, as long once you are saved, that's all. Masonto lawo la ordainwe nguSathane wemasathanisi lakhona. Bakhona laba namhlanje lababitwa ngokuthi masonto labitwa ngokuthi 12 apostles, masathanisi lolqobo. Abayivumi indzaba yesinziso bakholelwa abantu abafile. Ngizama ukuvula umqondo ukhona ukubona ukuthi siphila kusiphi isikhathi manje. Ngiwayeke lamanye bengidlula nje. Uthi kana echaza lo mbhali nanya Paul ululeka Timotheo uthi lalela Timotheo. Edikhathini umoya ongcwele ukhuluma ngalokusobala ukuthi edikhathini deqina bantu bayawuhlubuka kuphi bazalwane ekukholweni benaka timfundiso tani towaduka netimfundiso tematimoni aname bakholwa endlini. Lokusho semadimoni enanjani ayafundzisa. Lokho akukushiya nomqondo ukuthi emadimoni enanjani andikuna nankinga Sathane la yendile. Kuyendeka umntwana atalwe la eSwatini but angabe registered. Lamanye magama uku-no man's land. Utalwa maswati omabili indvodza nemfati, kodwa watalwa wangatalelwa esibhedlela, wangarejistwa, wangafakwa naka-Home Affairs kwi-database. Lo mntwana loyo ufana nomuntu longa-exist akhona, ufana nomuntu losinzisiwe angekho kuJesu, anganetelwanga ebandleni. Sathane akanankinga nokusinziswa anathi. That's why iBhayibheli lithi lokhu kuhle kuyabongeka emehlweni kaNkulunkulu umsinzisi wethu. Lo senza ukuthi bonke abantu basinziswe. Number 1. Number 2, bafinyelele ekulatini iqiniso. Lokho ukuthi umuntu waze wasinziswa kodwa wanganiketwa iqiniso, lo muntu loyo ufana nomuntu lotelwe longaregistered. Aninganiva ulapha esichingini uyabona na usuka la una ungena la esicunusa
iborder gate yase South Africa ile kunenzawo lenkulu lela phakathi bese sekwayiborder gate yase Swatini ngale ngishabe mfula uma umuntu alangephakathi uphumile eSouth Africa kangena ngeSwatini okunoma ngisilenti umuntu osinzisiwe angekho kuJesu ulapho. That's why iBhayibheli uthi Jesu ngilisango lani bazalwane. Uthi ngilisango. Umuntu la kangena ngabani? Ngami. Uyangena enenjani? Bese ufumana ini? Akagcini lapha ekungene, kumele angene azofike edlelweni la ondliwa khona kuzakhulu. Baningi la phakathi kwethu labangefike edlelweni. Ungenile samweni akondlekanga. Ayikho ngendlela lekumele siye. Uyabona nasibese umuntu omusha sishumayela impela enesimo. Sina sibene enhlanhla singema living evidence, singema witnesses. Ukuthi umuntu omusha yasinziswa aphile ashumayele asebenze afundzise aluse singiwo lawo. But namhlanje nganibuza babi labasha labena leyo umsebenzi. Wathina ngabomusa. Hawu, biwatsa bethe sawubona. Wathina ngabomusa. Why kugcine ngawo? No, ngilwela kuvuza uqondo. Sanibonani. Amen. Ngiyambonga uNkulunkulu ngihamba nalabazalwane Nkosi yami ngabane icala. Sika sim4. Sihamba nemlangeni lapha emuva uThulani Dlamini. Wala ikhathi kangwane la eMadlangaphizi. Hayi wala ikhaya. Sihamba nesincobile Dlamini. Hayi uyatiwa la kangwane. Sihamba na sisi Nomvula Makeba Ndabezitha sithuli kandawo. Hayi uvela la kaNongoma yena ulamncelela ulakithi. Sanibonani. So siyabonga kakhulu bengaba necala ukuthi ngithena invitewa ngathi asambe abaphakamele tu njengebantu abasha saba khona ke sikanye nabo bazalwane. Amen. All right, ake ufunze itopic yami lapha bengipheva nje indlela ngidlala lusundu utawuhamba inkosi but lento ithathe serious. Yini kanti ukukholwa ungathathi nje into light noma lightly but yathi ukuthi sikuphila. Uma sikhuluma ngekholwa we mean business and this is serious. Ayipheleli la bantu abasha sitawulala thina lisetawufinyelela kule generation ledako lisesengilo noma litawuphelele etandleni tethu. Sanibonani. Ngithi mina sitawulala thina singena ukuthi usengele isonto ukuze shumayele futhi asinenzawo lesi sikhathi shumayela noma soswaqile futhi sifulathe lesibhekele uyakwada wendane kulesi sikhathi sabona ukuthi ngathi kushume kakhulu sivale emehlo sishumayele sizathu silwele into leyodwa silithole lishisa lingashifele tandleni tethu. And I'm worried kule generation lekhona ukuthi litawufika and ayikho into lencasula kungathi Jesu umJesu wesikhathi. Jesu fit up not on isikhathi akuna generation langangeni kuyo
lisubuye itolo namuhla nanini akaguquki. Sanibonani bazalwane. Akunasikhathi lesawushintsha inkolo. Inkolo fanele ime injalo. Lokhu ngilimata kulamalanga ake ngicocele bazalwane. Nina magwala lasebandleni laJesu. Lokhu ngilimata manje kulamalanga. Labantu abale ngaphandle bakhuluma iqiniso leleni lesaba ukukhuluma. Balikhuluma bakuphi? Bayamela bale ngaphandle. Lento ikuyisa emqondweni ukuthi uthi Jesu ngalelinye ilanga bayashumayela. Ake ngikhulume na into leninga understand. Bayafika bayashumayela. Baze Jesu sikhutshwa umuntu lo yi1. Simthole akhuluma njengathi. Akhude madimoni, samvala umlomo. Wathi no manje naninyekile. Lo ngamelene nani ungakuphi? Lo njani? Leyo imfihlakalo yakalelinye ilanga. Ake mfundise isihloko sami sisi. How to deal with delays and stagnation in getting a job or a marriage. Bathi ungadila kanjani? Singalisimplify njani igama lokudila? Yey, standard 5. Le gama lelodwa nje lokudila. Singamelana njani noma singabhekana njani? Number 1, nekusithi indoda ethu ibambeleleke. Number 2, ukuthi kume 1 indzaba yemisebenzi ivalekile. 2, imishado ivale noma iyadelay. Singadila kanjani isimo lesinjalo? Ngule topic niyayiva. Ngizama chaza le topic. Ikhulumela kuphutha kufika kwalesimo le32. Ungaba ngumsebenzi noma ngumshado. Siyaphutha kufika siyadelaya noma kuvalekile kumnyama. How to deal with this situation? Bazalwane, delays nema stagnations angavela etindzaweni letingu sisonke. Number 1, angavela kuSathane. Ngibani? Uma evela kuSathane ahambisana adalwe ngemadimoni noma ngemacases diqalekiso. Ninamba zabani? Amen. Siqalekiso siyayimisa impilo yemuntu. Siqalekiso siyayenza impilo yemuntu istruggle. Ungasinziswa lesinye siqalekiso siphile noma usinzisiwe. Udile kutsinge ukuthi udile naleso simo. Ngikhona. Amen. Sishade sibena 4 years singena mntwana. Kule 4 years kunema miscarriages more than 3 times. Watsinga usale space ana nalesimo. Uma sifezana nalesimo ngila khona vela khona ukuthi ekhaya kubo bamtshela ukuthi akasoze abe nemntwana. Sina 3 boys now. Hallelujah. Amen. Emadodza langaka. Uyabona ukuthi ikhasi yakhona kusebenza. As long ungakayi break yena njani? Uma
Jesu ayobethelwe esiphambanweni kule case ekhulunywa ngemaJuda athi akabethelwe lo muntu ingadi yakhe itawubutwa etukwethu nebantwana. That is a curse. But the treasure ingadi yakhe. So one Timo takho tingema tidalwe ngisathana noma nemadimoni ngoba akhona la kususa injabulo nempumelelo yemuntu noma kube ngema cases. Lamanye ama cases ucalekiswa bangani, ucalekiswa lihlobo, ucalekiswa badali, ucalekiswa bathakathi. Kulesi sikhathi bacalekiswa ungakendi next, ungakade next baze balikhiphe licwala umlomo bathi asifisi ukumbona aphumelele. Ungabi na next empilweni kube kuyicase ungasi inthando yaNkulunkulu. That's why Jesus nakuthandazwa nikhulekele ukuthi inthando yaNkulunkulu ayendeke kuphi njoba yendeka kuphi. No, thina siphilela kuveta yena and siniketwe idominion kunqoba ngetulu kwetimo donke nina. Amen. Number 2, ema stagnations nemadile angadalwa nguNkulunkulu purposely. Ngithe avela kuSathane angavela nakubani nakuNkulunkulu purposely. Kanti madidalela ema delays nema stagnation empilweni ngetindlela letinengi. One, ungayimisa impilo yakho ingakhona ichubeka ngoba ulivila. Uvilaphe kwena, uvilaphe necabanga. Sisonke. Amen. All right. Ake chaze nje ngafishane ngaSathane. Sathane umsebenzi wakhe la utele emhlabeni ungaphi? John chapter 10 verse number 10. Utele kuntshontsha abulale endenjani? Ngiyona no Sathane la itele into yena njani emhlabeni? Sanibonani class? Umsebenzi waSathane asikhulumeni mana yabesabani. Umsebenzi wakhe wena njani? Uyayintshontsha injabulo empilweni. Uyayintshontsha impumelelo empilweni. Uyayintshontsha ngisho bazalwane nensinziso ukuthi uhlale ucabene naNkulunkulu impilo yakho yonke. Yinto letele awuyenda. Achieve letingo leting 3 akhona kutenda. Sathane usebenzisa ema elements lang 5 ninam. Amen. 1 usebenzisa ma doubts. Lena ngiyona mpilo lebusakho. The chief thief yokholwa. Umuntu hamba emthandazweni naye angabata kusendo ngikhulekela ngicabana njani. Umuntu akholwe naye athi ngabata ukuthi ngisinzile. Umuntu abesabandleni athi ngabata ukuthi libandla la Jesu. And lo muntu loyo lodala lo ngumsathane. Uletha doubt. It's number 1. Number 2, Satan usebenzisa ama defeats. Ahlalele ukutshela ukuthi wena usehluleki.
And ekhaya akekho lo wake washada. Bonke batalele ekhaya ngoshada ngobunani. Ngobunjani. Wakwambona lapha ekhaya kini lo graduate. Uyogcoka ijazi wena ngobumbani. Bonke bayahluleka nawe uhluleka. Uze nawe ugcina sokwamukela ukuthi mina ngiyini ngisehluleki. Le verse noma ngakhuluma ukuthi I'm more than a conqueror. Uthi no labanye not me. Ayikho into lokhona uyenda ngesibinzi uTethembe. Kanti nasemkwethiswa ngumoya wokugwala ukuthi sibuye sende njani. Yi-weapon. Number 2, defeat. Uhlale ufana nenja nayiboshwe ngeliketana. Nawe siyahlabela leyajabula aphindze adonsa ukhumbula usehluleke. Nawe uthi ujabulile uthi kunjani asibakhumbula akekho khanye bakwaphumelela. Ucabanga ukuthi wena lesizwe takusida. Akubuke ekhala kini. Yindlela Satan lasebenza ngayo. Number 3, Satan usebenzisa diverts udivert into. Angalithatha iverse aligucule alibhekisele understande ngendlela lelingabhalwanga ngayo. Yindlela Satan lasebenza ngayo. Nakakunenta lesibili uzulukhona uthi yebo iBhayibheli lishilo lazi and langasho lento loyikhuluma. Amen. Yindlela Satan uma afuna Satan kaningi nakafika esimini Satan wafika phethe iBhayibheli aphethe iverse. Uma afika kuJesu lapha ehlane utawuphethe iBhayibheli usikuloshiwe. But lento layikhuluma iphambene nalento Jesu layathi. Uphambanisa ini. That's why amadimoni ayashumayela ayafundzisa. It's number 4. Satan usebenzisa discouragements. Akuyisala tenkenga nentengo lethathiwa ngabanye athi uma ngabe bafundisi bakho banje nebazalwane bakholwa nabo banje wena uyabona ukuthi sebaphila bonke kusela wena wedwa ophilayo. Yababona labathwethu najona wonke nguwe wedwa nje lokuthi awujona bekwathi nuba ngayikho lo ujona nalo athi ayikho lento. Uma ngabe bayajona bonke washunyelwa nabanye noma wona washunyelwa wathi. But Satan nakafika uthanda discourage. Into latakulimata akuphanjise nayo. Niyal understand the point? Discourage. The last one usebenzisa delays. Funza Daniel. Daniel chapter 10, verse number 2, verse 12, verse 13. Sidake sibheke wona bese sesiyabuya siyangena sidawudila njani ngawo. Funza Daniel chapter 10. Ungenteka kanjani ukuthi mina enceku yakho ngikhulume nawe Nkosi emadla ami asangishiyile sengehluleka ngisho nekuphefumula. Daniel chapter 10 verse 2 verse 12 and 13. Ngoyi Waqhubeka wathi ungesabi Daniela kusukela ngelilanga lokuqala mzukwana utimisela engqondweni yakho ukuthi ufuna ukuconza kahle nekutithoba embi kwaNkulunkulu emavi akho ebhakala kahle onke mina sengidele ukuthi uletha impendulo yawo. 13
Kodwa ingelosi yembuso wasePeresi yakivimbela kwathi manje kwaphela emalanga la-21 kwaze kwefika Mikhayeli lomunye wetingelosi letitikhulu atengelekelela ngoba bengishiwe. Daniela uyathandaza ulapha eBabylon. Uthi uNkulunkulu nakathandaza Daniel uyathandaza utshela uNkulunkulu ngalesimo lasikhulekela. First day aqala nje athi usacabanga ngako asazindla uNkulunkulu wa-approve umthandazo wakhe. Nisisonke wena njani bazalwane u-approve asazindla hayi ukuthi uyathandaza. Awusanibona le bazalwane? Amen. Nina? Amen. Endilana gcwaliseka Matthew chapter 6 verse 33. Lithi funa liqala umbuso kaNkulunkulu nekulunga kwakhe. Lithi ngokuba konke kuyawunetelo. Nina nisazindla uNkulunkulu suke sekade yini nifuna. Awuqala ukuthandaza uNkulunkulu sekayade. uDaniel angaqala ukuthandaza uNkulunkulu bese kade ufunani. Uyabona nje ukuthi wena impilo yakho kwendakalani uNkulunkulu wathi ungakatalwa ukuthi kufanele kube yini nekuthi kufanele uphile impilo bani. Lama delays nako konke kungeneka lokunye kudalwe ngile dikhulta sePersia. Uthi ke first day thandaza ngayi release impendulo yakho ngathi hamba ingilosi niyehlise nihambe nomnikete. Phela kunema messengers ezulwini bo Gabriel bo Uriel. Ingilosi lethe ama messages. Lezulu lihlelekile bazalwane. Alifani nebandla namuhla. Lezulu it's a kingdom. Lihlelekile. Ingilosi ye lay messenger ayifani. Ubaba unikete ithuba lokustudisha wende angiology. Ufunze ngetingilosi. Tingilosi yini umsebenzi wakhe tendani tehlukene kangaki yini sanibonani bazalwane. Titodwa letidumisa kuphela umsebenzi wakhe udumisa. Titodwa letihlale altare tibhekene nemithandazo. Titodwa letimikisa timpendulo nemilayeto tihambe totshela abantu kwendakalani kufanele kwendakala. Lokho ekukhulunywa namhlanje ukuthi kube nema messages ukuthi kutawendakalani kunetingelo silethi lese leyo milayeto. Amen. Uma athandaza iyakhululwa le ngilo sihamba umixi impendulo. Uma isuka ezulwini yehla ithwala kusi ifilfile yasebuso lobumnyama imile ivalile isangeke Daniela aliyathi noma yayitoyitoya is no akuna mpendulo lenganiketwa nakangakaniketwa impendulo utawuzelela lo muntu no mina kwathi nakaphakame tikhulu letetimbi iforce yasezulwini leholwa Mikhayeli kapteni wakhona waphasa inkemba wehla washona khona. Sefaneleke uliwana letinyetingo tethu timela mkhathini etidalwe yinkolo yethu levele intenga. Ngisho ngathi lo munye lokhoze ma-delays nema-stagnation ngimi. Lokunye nakufanele uNkulunkulu akunike osilona nangingamniketa lo tawuhlubuka. Uright ahlupheka. Kunabantu abakholwa kahle nabahlupheka. Elwazi waqala bangathi bangcono uvela mile timbiko. Lo munye athi andiyona nto yeqala leyaxabanisa uNkulunkulu naSathane. Amile timbiko. Lo munye uright bazalwane bekasisono bekasiqala kuthi bena Lazaro. Ayikho Lazaro namuhla. Hayi wena man. Yinkolelo yamaJuda lesuka saAbraham. Bebathe amaJuda bona bebakholelwa ukuthi umuntu lokholwa wafa uyakuphi. Inkolelo yabo
ayikuthi kunjalo lo muntu osezulwini and usezulwini wayenalo emhlabeni umuntu utawungena ezulwini ngoba nalendi analabafana awusanibonani phela yalwa lembi yamisa lo mzalwane wadila nalesimo udile naso for 21 wena njalo nje tibanje ukhathazeka nje wavelwa yena mina ngizidile nesimo for 4 years kungena mntwana phela next engasinanzi ngiva lo mlomo ngithi bathi ngidila nesimo kule 4 years kunema miscarriages more than 3 times kwathi ngakusele sifacana nalesimo uma sifacana nalesimo ngila khona kuvela khona ukuthi ekhaya kubo bamtshela ukuthi akasoze abe nemntwana sina 3 boys namuhla emadoda langaka uyabona ukuthi ikhesi yakhona kusebenza as long ungakayi break yenda njani uma Jesu ayobethele esiphambanweni kune case lekhulunywa ngemaJuda athi akabethelwe lo muntu ingadi yakhe itawubutwa etukwethu nebantwana. That is a curse. But ethwesa ingadi yakhe. So one tipo takho tingema tidalwa ngisathana noma nemadimoni ngoba akhonela kususa injabulo nempumelelo yemuntu noma kube ngema cases. Lamanye ama cases ucalekiswa bangani, ucalekiswa dihlobo, ucalekiswa badali, ucalekiswa bathakathi. Kulesi sikhathi bacalekisa ungakendi next, ungakati next. Baze balikhiphe licwala umlomo bathi asifisi ukumbona aphumelele. Ungabi na next empilweni. Kube kuyicase kungasi inzalo yaNkulunkulu. That's why Jesus nakuthandaza wakho nikhulekele ukuthi inzalo yaNkulunkulu ayendeke kuphi. Njoba yendeka kuphi. No, thina siphilela kuveta yena. And siniketwe idominion. Kunqoba ngetulu kwetimo tonke. Ninam. Number 2, ema stagnations nema delay angadalwa nguNkulunkulu purposely. Ngithe avela kuSathane angavela nakubani nakuNkulunkulu purposely. Kana ungadidalela ema delays nema stagnation empilweni ngetindlela letinengi. One, ungayimisi impilo yakho ingakhona ukuchubeka ngoba ulivila. Uvilaphe kwenda uvilaphe necabanga. Sisonke. All right. Ake chaze nje ngafishane ngaSathane. Sathane umsebenzi wakhe la utele emhlabeni ungaphi? John chapter 10 verse number 10. Utele kunjonsha abulale endenjani? Ngiyona no Sathane la itele into yenda njani emhlabeni? Sanibonani class? Umsebenzi waSathane asikhulumeni bana mina besaba kana.
umsebenzi wakhe wena njani? Uyayintshontsha injabulo empilweni, uyayintshontsha impumelelo empilweni, uyayintshontsha ngisho bazalwane nensinziso ukuthi uhlale ucabene naNkulunkulu impilo yakho yonke. Yinto lethu uyenza. Ukuze a-achieve letinto leting 3 akhone kutenda, Sathane usebenzisa ema-elements lang 5. Ninam. 1, usebenzisa ama-doubts. Lena ngiyona mpilo lebusakho. The chief thief yokholwa. Umuntu ahamba emthandazweni naye angabata kusento ngikhulekela ngitawena njani. Umuntu akholwe naye athi ngabata ukuthi ngisinzi. Umuntu abe sebandleni athi ngabata ukuthi libandla la Jesu. And lo muntu loyo lodala lokho nguSathane. Uletha i-doubt. It's number 1. Number 2, Sathane usebenzisa ama-defeats. Ahlalele kukutshela ukuthi wena usehluleki. And ekhaya akekho lo wake washada. Bonke batalele ekhaya wena uyoshada ngoba unani. Ngobunjani. Wakwambona lapha ekhaya kini lo graduate. Uyogcoka ijazi wena ngoba ungubani. Bonke bayahluleka nawe udohluleka. Uze na ugcine sokwamukela ukuthi mina ngiyini ngisehluleki. Leli verse noma lingakhuluma ukuthi I'm more than a conqueror. Uthi no labanye not me. Ayikho into lokhona kuyenda ngesibinzi uTethembe. Kanti nasemkweliswa ngumoya wobugwala ukuthi sibuye sende njani. Yi-weapon. Number 2, defeat. Uhlale ufana nenja nayiboshwe ngeliketana. Nawuthi uyahlabelela uyajabula aphinza kudonsa ukhumbula usehluleke. Nawuthi usujabulile uthi kunjani athi bakhumbula akekho kayini wakwaphumelela. Ucabanga ukuthi wena lensizwe itakusipha. Akubuke likhala kini. Yindlela Sathane lasebenza ngayo. Number 3, Sathane usebenzisa ema-diverts, udiverta into. Angalithatha alivesi aligucule alibhekisele ul-understande ngendlela lelingabhalwanga ngayo. Yindlela Sathane lasebenza ngayo. Uze ulikhona nakakuneta lesibili uze ulikhona uze yebo iBhayibheli lishilo lazi endilangasho lento loyikhuluma. Yindlela Sathane uma afuna Sathane kaningi nakafika ensimini naseyideni wafika phethe iBhayibheli aphethe ivesi. Uma afika kuJesu lapha ehlane utawuphethe iBhayibheli uthi kuloshiwe. But lento la ikhuluma iphambene nalento Jesu la yathi. Uphambanisa ini. That's why amadimoni ayashumayela. Ayafunzisa. It's number 4. Sathane usebenzisa ama-discouragements. Akubuyisela tenkinga netinto letentiwa ngabanye athi uma ngabe bafundisi bakho banje nebazalwane bakho lokholwa nabo banje wena uyabona ukuthi sebaphele bonke kusela wena wedwa lophilayo. Yababona lamadodana nayajola wonke. Nguwe wedwa nje lokuthi awujola. Bebona sini bakayikho. Lona ujola nalo, lona ujola nalo athi ayikho lento.
Uma ngabe bayajola bonke washunyelwa nalabanye noma wena washunyelwa wedwa. But Satan akafika uthanda ma discourage. Into latakulimata akuphanjise ngayo. Niyal understand the point? Am I discouraged? The last one usebenzisa ema delays. Funza Daniel. Daniel chapter 10 verse number 2, verse 12, verse 13. Sidake sibheke wona bese sesiyabuya siyangena sitawudila njani ngawo. Funza Daniel chapter 10. Kungendeka kanjani ukuthi mina enceku yakho ngikhulume nawe Nkosi emadla ami asanishiyile sengehluleka ngisho nekuphefumula. Daniel chapter 10 verse 2, verse 12 and 13. Ngoyi Waqhubeka wathi ungesabi Daniela kusukela ngelilanga lokuqala mzukwana utimisela engcondweni yakho ukuthi ufuna kuconza kahle nekuthi thoba embi kwaNkulunkulu emavi akho ebhakala kahle onke mina sengidele kutawuletha imphendulo yawo. 13 Kodwa ingelosi yembuso wasePeresi yangivimbela kwathi manje kwaphela emalanga lange-21 kwaze kwefika Mikhayeli lomunye wetingelosi letitikhulu atengelekelela ngobe bengishiwe. Daniela uyathandaza ulapha eBabylon. Uthi uNkulunkulu nakathandaza Daniel. Uyathandaza utshela uNkulunkulu ngalesimo lasikhulekela. First day aqala nje athi usaqabanga ngako asazindla uNkulunkulu wa approve umthandazo wakhe. Nisisonke wena njani bazalwane uapprove asazindla hayi ukuthi uyathandaza awusanibona le bazalwane nina endilana gcwaliseka Matthew chapter 6 verse 33 lithi funani iqala ubuso kaNkulunkulu nekulunga kwakhe lithi ngokuba konke kuyawunetelwa. Nina nisazindla uNkulunkulu suke sekade yini nifuna awukayiqala ukuthandaza uNkulunkulu sekayaphi. uDaniel angayiqala ukuthandaza uNkulunkulu bese kade ufunani. Uyabona nje ukuthi wena impilo yakho kwendakalani uNkulunkulu wathi ungakatalwa ukuthi kufanele ube yini nekuthi kufanele uphile impilo bani. Lama delays nako konke kungendeka lokunye kudalwe ngileti khulta sePeresiya. Uthi ke first day uthandaza ngayirelease impendulo yakho ngathi hamba ingilosi niyehlise nihambe nomnikete. Phela kunema messengers ezulwini bo Gabriel bo Uriel. Ingilosi lethe ma messages. Lezulu lihlelekile bazalwane. Alifani nebandla namuhla. Lezulu it's a kingdom. Lihlelekile. Ingilosi ye lay messenger ayifani. Uboka unikete ithuba lokustudisha when they angiology. Ufunze ngetingilosi. Tingilosi yini umsebenzi wakhe tendani tehlukene kangaki sanibonani bazalwane. Titodwa letidumisa kuphela umsebenzi wakhe ukudumisa. Titodwa letihlale altari tibhekene nemithandazo. Titodwa letimikisa timpendulo nemilayeto tihambe totshela abantu kwendakalani kufanele kwendakalani. Lokho ekukhulunywa namhlanje ukuthi kube nema messages ukuthi kutawendakalani kunetingelosi letiletha leyo milayeto. Uma athandaza iyakhululwa nengilosi hamba umikisa impendulo. Uma isuka ezulwini yehla ithwala kusi ififile
ivulekile yasembuso nobumnyama imile ivalile isangeke Daniela angiyathi noma yayitoyitoya is no akunampendulo lenganiketwa nakangakaniketwa impendulo utawudzekela lo muntu no akumiwe kwathi ngeke kuphakame tikhulu letetimbi iforce yasezulwini leholwa nguMikhayeli kapteni wakhona waphasa inkemba wehla washona khona sefaneleke uliwa nale letinye tinto tethu timela mkhathini etidalwe yingolo yethu levele intenga ngisho lo ngathi lo munye lo cause ema delays nema stagnation ngimi lokunye nakufanele uNkulunkulu akunike uthi lona nangamniketa lo nto awuhlubuka lo uright ahlupheka kunabantu abakholwa kahle labahlupheka endwaze waqala wangathi ubangcono uvela mike letimbiko lo munye athi and ngiyona nto yeqala leyaxabanisa uNkulunkulu naSathane amile timbiko lo munye uright bazalwane bengasisono bengasicala kuthi benaLazaro elungophi Lazaro namhla hayi wena man inkolelo yamaJuda lesifuba saAbraham bebathe amaJuda bona bebakholelwa ukuthi umuntu lokholwako wafa uyakuphi inkolelo yabo hayi ukuthi kunjalo lo muntu osezulwini and usezulwini wayenani emhlabeni umuntu utawungena ezulwini ngoba nalethi analabafana sanibonani phela yalwa lembi yamisa lo mzalwane wadila nalesimo udile naso for 21 wena tako nje tibanje uthandazeka nje wavelwa yena mina ngithi ngidile nesimo for 4 years kungena mntwana ngena next enukasimnanzi ngivala umlomo ngithi but ngidila nesimo ahambe lo mzalwane lomunye umngani wami azinakathi uyafika enkonzweni basi namanje sona kunalutho sisi akunalutho nakabuye ekhaya tiyehla atonze kuye enkonzweni ngence bazalwane nakafika endlini athole letandla tifudumele angikushabelanga abantwana kodwa ngekhathi ngilwa nalesimo angifuni ukubonisa yena lesimo ukuthi silimata kanganani but ngimemukela nalesimo stagnation tinto time ulwa nalesimo akaze athi no I surrender manje uthi ndawuhlala akunanzaba akunampendulo akunasayina bonisako kuthi uNkulunkulu uyawuphendula uyalazi impendulo uthi kodwa I will stay uma kuhlala ngihleli endangeke uyithole into loyifuna kungakahlali for 21 this is not a joke and akusimnanzi uyalala uyavuka uyasinja kuphela ivili lesibili sola simo sinja lesathu ugcina uyathinzeka uNkulunkulu ukuthinzeka yena uthi lalela ndoda umthandazo wakho ngawuva first day udila njani wena nestagnation umcathile from 5 ubuye university ihleli lento ilapha and uhlalisele siyasi tifiketi lapha kulesinye isikhathi uyele uNkulunkulu bekangasho uthando uye khona and ufuna lo msebenzi lalela kulesinye isikhathi beka le certificate lapha uchubeke nomsebenzi wempilo dinantinto longatenda uphumelele lokhu kukuthole ukuchubeka
kulesinye isikhathi kuyakudinga uvolontiya ube silima kungathi awuna next. Kulesinye isikhathi kuyakubida ukuthi uyosebenza eshop ne-degree, usebenza eshop ube i-cashier ne-degree, and lesikhathi leso kuyakhiwa. Davida wahamba wayohlala walusa inkomo ayingosi, walusa imvu, impilo yabangathi yaphetha. Uyathi uNkulunkulu umtrainela isikhathi lesitaba utaba inkosi. Sina sifuni ukungena phansi kwe-training. Ngifuna semthanda vele uvuleke iminyango ungene. That's why ingavuleka futhi ngokakela manje amncane next. Mina ngifundzile. Kulesi isikhathi bathatshela bathi manje you are more qualified but you are not competent. Ufike lapha une masters uyophatha umuntu lona form 5 or level and it's ukuthi futhi respect. Yeah. Ungaveti ukuthi wena unani. And the pride yenu yena uNkulunkulu athi lona lo ngamnikela utawutselele bengeke bayibona inkolo akube lokho. Awu sisonke. Awusayibonani bazalwane? Yebazalwane sayibonani? Hayi mana akusi topic yami. Nami ngipholile. Bazalwane, this is real. And we are facing the reality into the corner. Niyathi ukuthi kunabantu abama-CEO lonke kuzombona ake ngibekise ngomuntu lo simple. Niyamkhumbula Pastor TJ Malebe. Uyathi ukuthi bekarana ema-shop, arana ema-complex. I'm multi-millionaire. But bongeke uzombona. Uma phakathi kwebantu ugcoke emasudu nawo lathana. Kungathakana ba imoto lahamba ngayo. Sigibela imoto ingono kumeyakhe. Kuleso sikhathi uhambule kungathi akana next kodwa ngesabi. Hallelujah. Ingole limited sine. Immediately ngaba na something encane. Ngifuna kushintshe yonke into babone ukuthi no phela manje sengini. Senjani? Ngilelo lele nathi le bandla leli mosini bana bangafundzanga leli. Angiqualify ukuthi ngaba kuleli. Kungcono ngiye kulawa wabobani bo justice tami. Nabo bobani abalayo lengakawanelele. Bokhasa ngoba lapho khamba ba red carpet. Then lana mosiyabona sesikolweni kwasesikolweni. I'm qualified kulesi gaba lenkuzi. No. Let's labathi thoba but betwa njani. And bantwana bethu labanyenti bazalwane, I'm talking through experience. Nathi bakangena baphuma ema-university. Hayi yabona leli. I don't deserve bana. But ashiye into leyo lana khishwa letishume. Lalela bana. Tishume azange kwaba inkolelo le right eBhayibheli. Uma ngabe bokholelwa unikela. Kweshumi bekukwe bantu abangakholwa. That's why abantu bebanikela kweshumi bebanikela involele lesikakhulu. Libandla lecala alizange lanikela lomhlolo kweshumi. Belinikela nako konke labanako libandla kwakungekho loswela phakathi kwabasakwana. Hayi umbona sokhipha kweshumi. Hayi lento yoyikhipha into yaSathane mos. Hayi uyikhipha. Egcina uqedza kuyikhipha uyesobe nayo. Ngoba azange aphupha iBhayibheli. Yanikelwa kuphela emaJuda kuphela. I-generation ne-generation ayikazi nikethe umuntu wethu. Umuntu wethu bekangekho ekholweni. Sisonke. Amen.
Alright bazalwane. Lamanye ma delays besavela ukuthi lawa ngiyabona example lesimple. Idalwe dikhulu tasePersia msathane lo nemabutho akhe. Nawa ke ladalwe uNkulunkulu. Number 1, Israeli uphile 40 years ehlane. Impilo yimini 40 bebangahamba kuyongena eCanaan for only 11 days. But uNkulunkulu wabazulisa abashaya sicucu ehlane for 40. Uyayibona lento? Akusisathane lo bazulisa ehlane. Ninam? Amen. Hayibo, come on class. Amen. Ngubani lo labazulisa 40 years? Number 2, uma ufuna incwadi Numero chapter 22. Israeli ufika isikhatsini la khona kumele kuliwe naye. Isikhathi saBalaam umprofeti. Kuthiwa hamba uyoqalekisa Israeli. Uyaphuma uyomqalekisa. Bamthembise kumkhokhela. Uma phumile uNkulunkulu umvimbe kathathu. Ingilosi yemendleleni waphuma eceleni. Yema nakhona kuneliwe endleleni. Yema phakathi nendlela. Imbongolo yakudla khona. Wahamba waze wagcina uNkulunkulu soluzama kumncanza uyamisa. Busilo ungayenti bento ufuna kuyenta. Uvinjwa uNkulunkulu. Uze ufika la khona akuhambeki ngala akuhambeki ngala imbongolo kwafanele sale ima manje yahlala phansi. Nayihlala phansi yavula umlomo uNkulunkulu ayivula umlomo. Kutsale imtshela lo mprofeti lo ngenani. Esimeni lobhekene naso lesingaba sidala ema-delays. Noma impilo imile kudzingeka kuvuleke emehlo kudalwa yini lokho. You can't deal with an unknown. Dila nento lo yathi ngilwa nani la. Sisonke bazalwane. Sisahambisana. uNkulunkulu nakabadryisa 40 years. Ipurpose yakhe bekafuna verify abantu abakholwa. Ngubani lo kholwako? That's why bazalwane kunale poem sasisho ngale minyaka kulibongani usawubona sithi ehlane lesikulo manje bazalwane kunemathuna kangakanani lamane akhona walabasha akhona nowalabazali kodwa nika Mose lona lalingebhekwe ngamehlo waphelela ehlane. Lapha ehlane kuphela abantu labanye 603,000 emadoda laphuma eCanaan aphelela ehlane wangena only 2. Sona uNkulunkulu afuna kubahlenga abahlole ukuthi ngibani lokholwako. Ngoba nema-stagnation avela uNkulunkulu ipurpose. Kuhlola inkolo yakho ukholwa kanganani. Siyakholwa sinabo siyakholwa noma singenabo. Amen. Asikholwa ngoba dingo dihamba ngiyakukhumbula Job uke waphelelwa ngiko wayene bafana labahle bangi7 netintombi letinhle ting3 anemfuyo leningi kungenamuntu onomcebo lofana nowa waphela wonke ngelanga naphelele konke impilo
impilo yimile bazalwane sanibonani impilo yenjani wakhumula timbahla wahamba wayohlala emlotseni lithamba lempilo lingasekho wahlala khona wathatha thelelo intima wakhe wonke ugcweletilonza wazama ukuthi waya beka abangani bakhe wethu mngani wathi no this is more than long we expected Almighty Jesus. sale umethuka bekanye ukhululeke wathi uNkulunkulu lona ndodila naye ngwami elisasa soxoxa sonke abantwana ukuthi wathi izinto yini ibonza soxoxa sonke ngitomela lesimo manje usilalela inkosikazi gane uNkulunkulu kumele sinemukele lokuhle kodwa la udila nestekne. This is a living example. Impilo imile sanibonani akuna mntwana bebakhona ajabulile kujabula wonke umuntu impilo bangani bakhe babusiseka ngaye uma bakhala ngalokhu yabamile kodwa manje ikuphele konke wathi noma kunjalo I will deal with this thing itelini liBhayibheli lithi akekho lwakwalikwa ngalokho ethulukwana endinanaphonakaliwa uNkulunkulu vetha ini bayenda abangani bakhe batomsona sodilile nomkakhe wasilelela imali kuNkulunkulu asimukele okuhle kodwa sanibona bazalwane kulesi isikhathi bethukile uNkulunkulu athi udinga kuphumelela enangabuda urepeated akabanga ke class wa repeated ugabathi hlupa ukuthi why repeat lokunye uNkulunkulu ngisathana madimoni watala lo mnyanga bona bayenda kuJesu bathi wena yeJesu shatana njongana kwethu yini lo watalwa ngabona solo sakhe lo kusilo akukumlona nembe kumele kubonakaliswe abadlabana kunesimo lokumele kubonakale amandla kaNkulunkulu ngaso kuwe impilo yethu yabona lemini yayibona iyalingana ungabona kuphumelela lona ucabanga ukuthi niyaphinda litawuhamba la hambe lona khona siyakholwa sonke sisesandleni esiyi-1 kodwa indlela yethu inajani implemente lento Jeremiah wasenkosi yona uNkulunkulu yona sometimes uNkulunkulu uyakhuluma naye kulesi isikhathi uyahamba umtshele yenkosi uthi yabona wena uNkulunkulu umfeyile bekufanele akwenele lokho nalo wehlulekile ngende njani manje sometimes it means you pretend uthi usola uNkulunkulu khala uthi inkosi ngiyabonga leso sikhathi awubongi ngenjabulo uyalwa lengekhathi uNkulunkulu akandako lo lophuma la ntweni unakale lengekhathi uthi lokho kushonela ekhaya wena uNkulunkulu wehlulekile bekangafanele ngihlupheke kangaka ngalwela nesimo why beka lendlela face yena umtshela straight one day chapter 58 incwadi ya Isaiah baya straight uNkulunkulu basilalela uNkulunkulu sithatha sibe sisazilabudla usiphendula why Israel uNkulunkulu lalela kuthi nizila kabi uyabona usuyeka uyabaphe akalwi nawo uthi no inkinga yena nizila kabi endaba nanizila nifuna ukuyichithele ingane kuba benizila right ngabe nizile nje kanje and lokho bekutangiyakadisa but never baba specific and baba straight but lalela sizilile senalo awukazi why
uyaxoxisana lo moya ngabe kahlabelele uthi it's a friend of. Is he a friend of yours? Awusandibona phela? Is he your friend now? Banda basha sanibonani? Amen. Ukhona umuntu lomusha lo legend soba umngani wakhe. Sisonke. All right. Sikhathi samsiphelile. Likholwa lelithandaza ngeqiniso. Kumele understand lokho. Indlela uNkulunkulu asebenza ngayo. 1. Uma uthandaza uNkulunkulu expect one of the three. Sisonke. Uma uthandaza uNkulunkulu expect one of the 1. Ungendeka na uthandaza uNkulunkulu yes lento ngiyakunika. Number 2. Ungendeka na uthandaza uNkulunkulu wait. It's not yet time. Ngoba uNkulunkulu konke kunesikhathi. And singamjaki esikhathini sakhe. Abalile labantu bakithi lapha kunebantu abahlakaniphile lapha ngephandle labantu abadriver lethi leni sibomakeze enkombini. Umuntu la lesikhathi abhalile lapha emotweni athi ungangijaki mina ngaba ngesikhathi ungasina ulate 20,000 plate mina. Ungamjaki uNkulunkulu esikhathini sakhe. Ngoba kungenteka umjake sathane angenelele. Ngoba udisparate bese yangenelele. Number 3. Uma uthandaza expect athi uNkulunkulu no. Big no. Lokho angeke ngikunike. Noma uyakufuna noma ukufuni no. Guna yes, guna wait, guna no. Big no. Sisonke. Amen. Okay. Delays nokuma kwempilo kuvela kuNkulunkulu kutaleka sifundzisa ka patient ngicela sinakele phuzu utosifundzisa kubeke funza iMatthew James chapter 5 verse 17 and verse 18 Chronicles zesibili chapter 7 verse 13 and 14 Jacob chapter 5 verse 17 and 18 Elijah laphe umuntu afana nathi wakhuleka nokunxusa kuthi lingani labedelana emhlabeni iminyaka lemithathu netinyanga letisithupha waphinze wathandaza laseliyana futhi litulu nemhlaba waphinze wathela tithelo tawo Chronicles zesibili chapter 7 verse 13 and 14 Langivala emazulu kuze kuthi kubede imvula noma ngitfume sikhonyane ukuthi sitawubhubhisa lelive noma ngitfume lesifo lesibulalanako emkhatsini wesive sami nangabe sive sami lesibitwa ngelibito lami sitithoba sithandaza kimi sifunisise intsandvo yami siphendvuke etindleleni taso letimbi temonakalo Ngiyathanza leliphuzu sifunisise ini lana uyathandaza Elijah imvula iyema for 3 years bayahlala imvula yikho imile akunalithosa kuna next akuna lutho
lutho bazalwane akunalutho lo mzalwane phinze uyabuyela uyothandaza after 3 years ukhuluma naNkulunkulu unisa ini uthi kala le verse lezi chronic uthi uma kwendeka ngivala izulu kuba lingene njani lethi kubusiso kuvalwa kubusiso kungekho kubusiso kuvaliwe akathi uNkulunkulu ngiyeka amadimoni avala uthi ngivala mina ngiyabuka bazalwane uthi uma ngile njani mfana nabathu bese sengiyabuyeka lokho amadimoni kuyakhulula sikhonyana amadimoni kube utawubhubhisa leli uqedze yonke injabulo balakhale bahlupheke kwendeke bo uthi ngivale uthi wani kunohlobo labantu kumele phakame usiphakama lona into ngeligama lawo aphakame noma ngibani bana babitwa ngeligama labantu bazalwane usesema yakithoba ngalama magama swallow your pride uhambe leli uNkulunkulu unesimo ake uyekele khamba umemethela ukuthi kwendakala lokhu nalokhu ngihlupheke kanganani ngifuna umshado kanganani nenkinga lethi kanganani swallow your pride ake uye straight uNkulunkulu ngikwazi kwendaka kanjani lokhu. This is the first point. Hamba uyothandaza khonzana naNkulunkulu ku-stagnation lokuso la impilo yimile ake uye straight uNkulunkulu uthi thobi uphendukile thina bazalwane sometimes siya uNkulunkulu sikudula ukhala umsindo la emva kwethu kulesikhathi niyathi ukuthi bayabala abantu abasha nabaphilako bakhala nge-stagnation bayabala abantu abasha nabaphilako ugcwele tikele mntondwa lokunye nawathi akulenzelela lana sikele besana leso sikhathi siyamsola uNkulunkulu kambi bashe kumile mu uNkulunkulu uzona ka-acte uma kwendeka yakazama kuke basuka Mordecai uya eSteri uzilalele eSteri batawabulala onke amaJuda la eSusa uma bawabulala nawe angeke uphephe ngendlakini uma uthulile ngicela bengive uma wenenjana lusito lavele ngeni ujana nomuntu waphakama esewathi no uthi wathi bakusuke banesasi uze sitakane majuda uyaphakama uthi no buya ngeke kwethathu nina niphila na umemethelazi bayahlala 3 days uma bahlele 3 days uyahamba uya kwasini lapho akuvalwe khona ukuthi ngangena umuntu uthi nakasiyangena amasotsha amangala kusikwene njani angena ngesikhathi kwento ekhubane njena la yathi ingozi yaphakamisa sathi ngibuyisele uyabona ukuthi kuneminyango levulwako nangabe utawuya ngendlela lefanele noma bekuvaliwe lokungenteni abantu kuNkulunkulu wena njani as long kuyinzalo sisonke bazalwane but ngiyevakala into bazalwane. Alright, number 1 sithila kakhonani bazalwane ngomthandazo upatient uyabeketela. I've said to swallow your babshoma niyathi sinelikhala lelikhulu babungwele Dlamini leli office leli kafundziswa ukuthandaza nini ngaphana kunesipinzi sekhamba isincwadi ayibisi labantu abangakwani ukuthandaza lokhu kuyakuthandaza nasi kuvele kusemazulu avulekile akati nasi ngicela kunitshela abafundisi Luka chapter 11
bathi Jesu sifundise thalazi na Johane wabafundisa abafundi elisale sinene noma ngathi nje lana amtipoyindele ngithi okay one by one thalazi lo uyabona thalazi ungazuhleka ukuthi hi madoda lo uyafanele thalazi uvela thule tu nicethe aphakathi and ngisiphle simna tawudila naso stagnation ngisiphle simna tawudila naso semadimoni ngisiphle simna tawudila naso semacases angabona thalazi ukona simo lo ngeke usimome nehlabele uhlabelela sometimes ungahlabelela kungabe into lebedevelop blockini kodwa kunesimo lesingathini umhlabelele sithina straight ukuthi ufacea naso umthalazo umbuto ufundzisiwe na labanye abathandazela senaka phothuke madolo nakathi ndondolo bathandazela yena akathandaza that's why lo munye akula msebenzi icela umsebenzi siyathandaza futhi sikhuleke Nkosi manje akahamba ufaka lo munye uthi kuthibati mina akafaka emasefi ahlele agcwele idasi futhi uchuza njalo nje akufuni lona ngifuna lona ukuthi inthando kaNkulunkulu yini angathi kodwa mina ngifuna lokule ngifuna bazalwane uNkulunkulu buye nifunze iBhayibheli kunabantu abasetshenziswa imisebenzi labanga lengasiyawo ngenxa yokuthi uNkulunkulu bekane purpose Joseph wahlala ejele a well educated somebody wahlala ejele and agifted akhaza nebaphupho kanti uNkulunkulu nepurpose umfaka ejele ufuna into sitakala abantu lesikhathi kuvale iminyaka uNkulunkulu ufuna ungene kule indzawo kuyobonakalisa amandla akhe that's why sinabantu abashaka bangafakazi akufakazi ngobantu Enisikathelalela ngakushadiswa sifuna esihlalela phela sihlalela kuyena sihlalela nje ukuthi nasakuthiwa bathi bride and reply ila khona sesihleli ngasibonisi sifuna umuva lapho utawufakaza athi lo munye nakafakaza bathi ukuthi akude ikhuli Concentrate abasana ukuthi kunzima kangana andikumele sidila naletimo sisesimane sinja siyaqualifya ukudila naletimo na why singale sibuyele phasi soqala silungise impilo yethu eletinye Timothy funa sidile nathi ngomthandazo bazalwane sanibonana ake sishintsheni indlela lebesithandaza ngayo kuze sikhole facena naletimo ngithi siyakholwa bazalwane akusale bonakala ukuthi lokholwa wakho uNkulunkulu wakhe uyakhona ukuvula la kuvalwe khona lona njalo bazalwane number 2 ngithize phuzu lokugcina ngihlala phansi ukuthi ube patient Luka chapter 5 verse 4 Luka 5 verse 4 the last point follow God's direction wathi kuke aqede ukufundisa wathi kuSimoni ase uqhubekele ujuleni welwandle nehlise emanetha enu bathi Jesu sishika kabusuku bonke asibambana nathi the whole night akukho sengize ngikukila kuna next angina lutho angina mali angina next ngishika kabusuku ambamba next uthi Jesu nakafika usilalela man verse 5 and verse 6
sekungena direction ba noma busubonke bangabambi kodwa solo bayashikashikela lalela kusho muwe nakaqedza bona nje nakathi uphose manje tobele umhlobo kulalela direction yankulu bana basha noma let's wake up. This is a wake up call. Uma ngabe bowuhleli phakama manje unyakade kungenzeka kodwa ukuthi misokuhlala kwakho wena impilo yakho imile iku-stagnant isiza ngoba hletuke ngqondo lesesikhathi uchuzi uyakhathi mina ngeke ngibone ilalala swala your pride awukwazi ukuba ngumzalwane une-pride ake wehle kulesiye isikhathi uthi khohlwe nokuthi umbalulwe evele yena sida ukhuluma kulelinye langa phela nasekhona kugcine njani nengqondo ifanele yakho nisebenze sisonke okay angifunze la verse lepgcina uvala Bible John chapter 21 verse 6 MC usonze John chapter 21 verse 6 Wathi kubo jikani liletha lenu ngasekudla kwesitepe nitawutithola khona. Bazalwane uma besingafundziswa kuthandaza sometimes that's why uma spiritual gift kunanama gift lamabili labalekile lele sathu but lawana ngithuma revelation gift a gift of wisdom ne gift of knowledge bandabasha idinto kufanele iphile lakini ukhona kubona lesimo sidinga kuthandaze njani kuze ngikhona kubhekana nalesimo lesi singalendlela ngiyiphi indlela ngale ngis-approach ngayo uthini uNkulunkulu ngalesimo and number 2 sidalwa yini kuze bengalendlela angikhuluma kube bengikhuluma under general nabantu abangakholwa ngabe ngikhuluma ngalenye indlela kodwa ngikhuluma nabantu abakholwayo one yathi yini le dalele simo and number 2 ngingadila kanjani nalesimo kuze ngikhone kwendlula kuso akunabusuku lobungadluli noma uNkulunkulu ethule kodwa impendvulo enjani akunamini lengapheli bazalwane lesimo namhla this is a wake up call ake sibuyeleni uNkulunkulu siyokhuleka sivuthwe kuye MC ngibongile